kadulsanan. Sa usa ka problema mahitungod sa iyang silingan nga gitamas-tamasan ang iyang kayutaan. Ang atong letter sender karon mao kini si Carmela nga nianhi pa sa among istasyon nga wala pa taon marehistro nga magpatambag balibag mahitungod sa iyang suliran. O karon ania si attorney para tambagan si Carmela ug ania pod si Carmela sa among istasyon para magpatambag balibag. Maadjong adlaw kaninyo, ako si Attorney Bur Lalay. Tig panambag balibag. Aniya ang sulat sa atong letter sender nga ang iyang kayutaan kalibangan sa iyang silingan. Unsa pa to? Kalibangan sa silingan, Carmela? Ma'am Carmela? Ang imong kayutaan kalibangan sa silingan. Ug unsa pay ginabuhat niya sa imo? Maayong hapon sa inyong tanan, attorney. Ug sa naminaw karon sa imong istasyon nga wa pa marehistro. Ani ako sa imong istasyon kay mangayo og tambag nga gikan nimo. Kay gumikay sa akong yuta. Akong yuta gitamas-tamasan sa among silingan, attorney. Kung sa may maayon akong buhaton, ngano man jung silihigan man ang among yuta. Ug ila pa jung palahon, ug ilang pikuhon. O kalibangan. Ug kalibangan pa jud nila. Unsa man ang Dako gid ang problema, Ma'am Carmela. Kanang imong problema, Ma'am Carmela, makita na diri sa atong mahiwagang libro. Nga sa Republic Act 2022, Institution of the Philippines, Article 20, Section 100. Nag-ingon diri, kung si kinsa man tong malibang sa yuta sa tag-iya, parusahan og dead arrival. Mao kini, delikado imong silingan ani. Oo. Pwede nimo siyang kasuhan. Napay isa, attorney. Unsa pang isa? Gikawatan nila among yuta og 5 kasako. Nga paabot sa ilang balay, natinga ako kay nakatanom siya mga bulak, attorney. Pila ka sako to? 5 kasako yung gikawat nga yuta dito sa amo ang Kogolingon. Delikado gyud imong silingan ani, Ma'am Carmela. Baryan gito niya tong pila to ka sako? 5, attorney, 5 kasako yung gikuha sa among yuta. Oo. Naigo sa iyang mga gitam na niyag bulak? Or napa siya gamit ato nga yuta? Ang nibang anak ko, attorney, na maligya po siya yuta. Natingala ko. Delikado yun niya. Ngano man dyan, nganong, unsa may gidmaayon akong buhaton ani attorney nga makasuhan siya. Tambagi kong attorney kay. So gusto gid mo siyang kasuhan? Kasuhan ako siya. Tabangan ta ka. Akong ikatabang sa imo. Adto ta kang Rafi Tulfo, matabangan gid kaniya. Nanaunsa naman ka attorney nga abot man ta kang Rafi Tulfo. Nga kada ko na ba naggasto? Naggasto na ba ikog 30 pesos? Pag anin ako sa imong opisina, ngano man mo adto ba ta kang Tulfo? Ko nga kuan. Attorney baya ka, niduol ko sa imo kay nagpatambag ko abot sa akong yuta. Aminaw sa man. Unsa naman ka attorney? Abi magud na ko, ma'am, nga ang imong sugilanon kuan HIV. Yuta ba itong gisgutan, attorney? Dili na HIV, attorney. Abi gud na ko, ma'am. Sorry gud kaayo, ma'am. Saan naman ka, attorney? Hindi gasto na kong 30 pesos. Ako ginahawiran nga mga kaso, ma'am. Saan naman eh? Sa mga tao nga adunay. May pag naingon na lang mga kung HIV. Oo. Nga sakit raman na imong angay tambagan. Kaya din lang sorry ako gud kaayo, ma'am. Unsan mo ka, uy? Katambag sa imo. May panakong, uy, hunahon ni mo attorney Hanya, sayo ra baya ko dito ah. Alas 3 pa ko sa kadlaw, ni pila na baya ko. Bisag ako'y nakauna, ni pila gihapon ko. Saan ako mato? Saan naman ka, attorney, uy? Akong ikatambag gid sa imo, ma'am, adto ta kang Rafi Tulfo ana. Nga problema, ma'am. Wala gid ko hatag nga advice. Salamat na lang, attorney, uy. Sa imo mga tambag nga, ato kang rapitol po, magasto na po ka nag-bilyon. Hello guys! Kadulsanan! Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutan mag-subscribe sa among YouTube channel, Like a Burn Aninohon. Thank you!